Vandag gaan ek vir julle wys hoe om klapperkoekies te bak. Ons noem dit ijsbokskoekies. Dit is 'n oudtydse soetkoekie wat net klapper in het en baie maklik is om te maak. Ek maak 'n dubbelmengsel aan, want dit is Kersfees en al die kleinkinders en die kinders kom kuier, so dan hou ons van 'n koppie koffie met 'n soetkoekie by en dit gaan nogal redelik vinnig word geëet. 1 kilogram bakmargarine, 8 koppies suiker, 12 groot eiers, gewone large eiers, 'n half teelepel sout, 4 teelepels vanilla, 20 ml, dan het ek 6 teelepels koeksoda, 6 teelepels bakpoeier, ek het 20 koppies meel en 4 koppies klapper. Eerstens word die margarine en die suiker gemeng en dan word die eiers een vir een bygeklop tot dit romerig getekstuur het. As hierdie reg is en dit het 'n romerige tekstuur, dan word al hierdie goed op hierdie mengsel gegooi en dit word net gemeng tot dit deeg is. As die mengsel te sag is dat jy nie met dit kan 'n rolletjie maak nie, gooi 'n bietjie meel by, 'n koppie of 'n half koppie. As dit te styf klaar is, gooi 'n bietjie melk by. Is nou gemeng. Die kante van die bak is skoon, dan weet jy jou mengsel is reg. Die mengsel kan met die hand aangemaak word. Dit is nie nodig dat jy so groot menger het soos ek het nie. So. Ek het vandag 3 nuwe helpers hier. My kleinseuns is van kleintyd af bak hulle saam met ons koekies. Ek maak net 'n rolletjie en ek sny hulle en deel hulle uit. Yes. Hier is bietjie nader aan mekaar. Die klapperkoekies is nou uit die oond uit. Ek het hulle by 180 grade vir 13 tot 15 minute gebak. Hulle is 'n mooi bruin kleur soos julle kan sien. En ek gaan dit nou van die pan afhaal en dit koud word en dan sit ek hulle in my vrieskas om langer te hou en ek skat mens kan hulle tot omtrent 'n jaar lank kan jy hulle uit die vrieskas uit eet. Today I'm going to show you how to bake old-fashioned coconut cookies. It's almost Christmas, and that's why I'm going to make a double mixture. I will put the ingredients of a single mixture at the end. You need 1 kilogram of baking margarine, 8 cups of sugar, 12 large eggs, 1/2 teaspoon of salt, 20 milliliters of vanilla, 6 teaspoons of baking soda,
6 teaspoons of baking powder, 20 cups of cake flour, and 4 cups of coconut. First, mix the margarine and sugar. Then add the eggs alternately and mix until creamy. When the mixture is very creamy, the rest of the ingredients are added and mixed into a soft, manageable dough. The dough is ready when it pulls away from the sides of the mixing bowl. Mix butter and sugar. Pour eggs alternately into mixture. Mix at high spread until creamy. Add rest of ingredients. Mix slowly to dough. As you can see, the dough pulls away from the side of the mixing bowl when the dough is ready. I make a roll and then cut the dough into slices, which my grandsons put in pans. You can also roll out the dough and press figures that you can then bake. However, this is the easiest way to bake a large amount of cookies, and it tastes just as good. Today I have my 3 grandsons with me to help. They have been helping since they were little and know what to do. When the baking tray is ready, I place it in a preheated oven at 180 degrees Celsius or 356 degrees Fahrenheit for 13 to 15 minutes, or nicely browned. The cookies rise easily to twice their size, so there must be enough space between the cookies. The cookies are now out of the oven and a nice brown color, as you can see. As soon as the cookies are cold, they are packed. Packed cookies can comfortably last up to a year in the freezer. Although these cookies will certainly not even last until the end of December,